manipod kanipagayam tayo Brenda sa napudpud no anagan. Tintay ba sa wano'y drama ita kanito. Ngam sakbay na welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Hello mampay kani Vic Vergo, dita Pangasinan, Adela Vergara, dita Hong Kong, Alicia Ayeras, dita Difon Quirino, kani Lovelyn Reyes, dita Taiwan. Kastoy man ti ko na ni pagayam Brenda. Dear manang biyanang, may saak a housewife, agtrab-trabaho ti asawak, iti kumpanya, iti lugar me. Awan balay me, iso nga agab-abang kami iti apartment. Adday di kumare kakadwaming agab-abang. Kat kastaunay ti apal ko kankwana, takanayon arigalwan ti asawa na itagduduma akagawaan. Idinto tanila kay ko, kat di nakregregalwan. Rogyak nga rod, ti agsalaysa. Adda na sa pulan nila kay ko apagakaran me. Kat adda pa'y bakante ayunit. Amangan no kaya ti sumurot kada kami, Mari Brenda. Ha? Mano ti abang? Amangan no nangina? Parihas mo lang diti pagababangan tayo, amare. Kan nalawlawa pa'y ijay, kan asidag itayan ti trabaho dagiti asawa ta. Kasta aya. Ay sige man nga rod. Tapno agkakadwa tayo latta, Maritina. Jak metla kayat dito yun. Kayak adot-dotan ti landlady tayo. Nagalas ti ugali na. Singir a singir, nga uray saan mi pa'y adjudate. Sige nga ron, ibagam kan nila kay mo ta sumurot kayon kada kami, no kaya na. Why, nakita ko, hindi pagkakaran da paribirtaw, bakit? Kahit napintas. Gaway, nalawlawa. Kin asidag iti ayan ti trabaho, may kini paribirtaw. Mabalin na pagnaan. Sige nga rod, agim pa kita yung matan, lakay. Ta umakar tayo matan. Jak kayat dito yun, nauma ako. Wow, nagpintas matan dito mare. Naglawat ti arubayan da. At dapay basit ako bu dito ang mabalin a pagistambayan. Day tamot ti may sana gustuak dito mare. Nalawat ti pagtaray-tarayan nagiti anak tayo dito Kan upat layo ni ti papaabangan da. Sana kasi tinaggapuan tayo ang nagado ayo ni ti papaabangan da. Iso ang nagado tayo a borders day jay. Nagmayat matan. Asidag pa'y ijay ili ko naman. Wan amara Ina! Ah. Hindi ka man bakit? Takitaan ito'y ginatang ko abag mo, magustuhan. Ay, mabitlaan mare Ay na, adaman pa sa lubong ta asawa ko. Sige. Ay, sana all. Ay, sana all. Adda ka na yun pa sa lubong ti mister na no sumangpag. Apay, hindi ka matagtagaray, bakay? Kaslan na liday ka. Di mo sa magustuhan, dahil ito yung makarantay. Balay! Magustuak, lakay. Iso na lang ta. Ay, addamanin pasarabo ni Pariberto kinni bakit na. Anya ko nam. Anya? Ninginaan abag. Ha? Impakita ni Tina ti presyo jay bag na. Nagnina, agbalor iti 5,000 pesos. Ha? Nagnina mo deta bagay? Kasla mo preso ti kaldingan. Unangam nagpintas. Duat isipor na. Kun adapay isling na. Ay, kaanun to nga ta makapagbagak iti kasjay kapintas. Pasigmat alalakaan kun lokal dagiti bag ko. Ay na? Sana dagita ti importante, bakit? Maumaam tumot la dagita. Kan, diyan makabalan ako matang itikas ta kangina. Bab! Apay ngay ni Berto. Kabailan na mo't ti gumatang para kinibakot na. Kat agpada kayo mo't la iti sweldo. Kabailan mo't kumaala ka. Ay, kwa. Sana dagita, tinapatag kanya. Kuna mo. Kaya maiturad, ti gumatang itikas ta kangina. Bab! Baybayami na Di ka tumutulag, kadakmana. Ay, wine. Nagsweldo kam kaya mahin. At iti sweldo ba kay? Ay, dahito laang. Nonya mayawak kang kakayamanan. Umdas mo dahita nga allowance tayo iti 15 days. Ay, Mala, idulin mo ki, dahil ba kay?
Tengkan to makichinta itong bigat. Maritina, umayak man. Simbra kaklatan tanakalukat matiri daw yun. Ay, Mare, kita man day to. Kita. Ala, nagpintasan awalit dayta. Wan, kadwa jay bag ko ginatang nila kay ko. Ay na, nagmayat sika. Naglukay, ti siper na numalukatan. Ay, naimbag man. Barbaro man ang tiwalit mo, Mare. Ay, no kayat mo, itid ko kan kantay daan awalit ko. Daytan, kukwam daytan. Ay kan, agyaman nakmanan Sakmatan ti pangtidam kadagiti daan agamit mo. Ay, ka talaga kasta, Maray. Mabalin ko kung mga ilako iti online daytang, masyanak magkang ka. Iso nga ala mo, kukwa mo. Ay, agyaman nak Maritina. Naimbag ka pa'y, takanayon na ka nga igatangan nila kay mo. Ngam siya, pulos. Kandi na ititid amin kanyak ti sweldo na, Maray. Nabayagan na kasta. Iso nga ang problema Ni, apay nga eh. Kano siya kakumpleto mo ti sweldo nila kay kung erim-rimit na kanyak. Kalpasan na may rimit na, ikakmutan iti allowance na. Ay, agpaliw ka, Maray. Amangan mo no da sa bali apang pangtadan nila kay mo iti sweldo na. Ha? Kas tanga-tangag paisaw? Ay, agpaliw ka, Maray. Amangan no iso adi na ka maigatangan iti gamit mo. Taamangan mo no da sa bali nga igatgatangan na. Anya? Ay, narika ti kasta, Bren. Ay, di ka pa'y lagsang sangit, Maray. Palutputan pa yan na imbag di asawam. Paliiwam pa'y. Kano na panagnagam apod no ti atap ko, sakan to agsangit. Mariknak nga minan ti sakit ti maisukat, Mare. Apengay nga tano bilang lang. Katawan mat ti amo kapag kurkurangak kan kwa na. Nalaingak mat nga gluto. Kanayon nak mat anabanglo. Kan nadalos mat ti panaglabak. Ngalala, paliiwam to pa yan na imbag di asawa, Mare. Inso, ibagam man tagpaiso kanya. Nagpaiso nga? Makakadin kanyak nga asawam. Nga may data nga bagbagamay. Sungbatam ti saludsud ko. Na? Makan kanyak nga asawam. Hapay ko maumakang kay. Kaya ayateng ka. Kap na kang nga asawa. Inso. Saan man atila pang panunutan? Amo abisyak iti trabaho. Di masangot tag babae. Maturog taki ding. Tamasapak manan nga agtrabaho intong bigat. Ada meeting medyo opisina intong bigat. Alam pa kay. Good night. Kinitak ti wallet na itay. Ngam 300 matlat karga na akwarta. Papapil mat dagi jay karga ti wallet na. Pudno nga tatimbaga ni Maritina kanya. Nga adda sa bali apang ipanan na iti daduma sweldo na. Tano kwenta ag ti sweldo na. Kagudwa lang ang tititid na kanyak. Pangip-ipanan na ngay iti kagudwa. Apay nga imay ta dito'y mo, Alberto, lakay. Anya taramidan ta dito'y. Ditoy, sumbrek ta ditoy. Ni, pagtagilakwan mo titiril-rilo dito'y lakay. Wen, daanan tarilong bakit? Isu-asu ka tamaon. Ay, talaga? Ay na, talaga nakadungdungo kang asawa, Berto. Agyaman na ka. Ala. Mangpili ka niti kayat mo arilaw, tagatangan ta. Urean niya arilaw. Basta, kabailan ti budget Sige, agyaman na lakay. Lukatam tinsang pagkubakay. Ha? Anya day talakay. Ay, lukatam Blouse mat day toy. Wang, ginatang ko para kang ka. Ha? Saan mat nga agat brand nyo ti angot na? Sana talaga tawag-wag. Anya? Isu nga ano sa alaban, bakit? Taga wag-wag. Angam kitay, napintas day tablaws. Bagay mau. Nagpintas mo tablaws mon, Mare.
Kabarbaron saa. Wen mare, kabarbaro alaba. Ngamin, wag-wag da ito eh. Ha? Ala, ay sus, di kag badbado iti kasta mare. Maakaran ka iti anglit. Ah? Awan mo't angot na da ito mare. Awan pa'y itaang ngamin to nagbaybayagan dan tumangot mon. Napadas ko ngamin idigim mata nga kiti kastakot. Bimbang si tikilikilik. Saan mo't siguro nga amin, mare? At dala siguro dagitay na ilaok. Ngam saan nga amin? Basta, no siyak manjakon. Nadidigra akon, mare. Unay mo da jala kay mon. Di na pa'y maiturad mo ti kumatang iti brand niyo. Manomot lay jay multi-brand niyo kakastangay. Sa nga ribo lang. Apay, sagmamano day taaya. 80 pesos ka no, mare. Ay na, una yan. Nagkirmuta talaga di asawam. Uno saan? Ay, ang mga nupod no ti atap ko, mare. Andan samo sa bali nga ikat-katangan na iti brand niyo agamit. Pinalutpot kun ti asawak, mare. Awan ka no, mat babae na. Apay, aklunan na nga raw. Ha? Daya mo mga klon iti basol na. Isa paliiwa man na yung bagya asawam. Sa bali ti madlaw ko kang kuana. Imutan na kakang asawa mo. Agpadada mo ti sweldo kan nila kay ko. Nga mapay nga kasta lang ti magatang na para kan ka. Nag-take out tak iti pangrabyan tayo. Tapno di ka nagluto, bakit? Ay, wen man lakay tani. Nabambanuga ka naglaba. Kay ibagam, no di mo kabailan, mangalata iti katulong. Ha? Apay? At daom das apanangdan ta iti agbalin na katulong aya? Ay, ada. Ay, sige mangarod lakay. Tani, nabuslon iti bano dagiti anak ta. Sukat dala, sukat. Sige, tayo bakto tayo ikit ko akasinsin ni tatang ko. Aglibak iti trabaho, tasukunak ni ikit ko. Nakalib mo ni Pare Berto iti trabaho na bakay? Wan, tamapan na kanusukunan tay agbalin a katulong da. Ha? Ay, mangalada ka no katulong da? Wan, inso. Ay, sana all may katulong. Nagdayta ka man, ay? Umapal ka man ako na, kan? Nagmayat nga min tibiyag da maritina. Nanamay, agkatulong da pa yun. Apay, di mo kabailanan ti agtrabaho dito balay bakay? Ibaga man, di mo kabailan, tagik kata kun iti trabaho. Tasya langan ti para balay. Kasi ka mo ti agtrabaho para iti pagbiang tayaw. Kaya mau? Ah? Ay saan Awan mo't pagtrabaho. Isungarod nga anusam ti para balay. Aganos tapay lang bakay? Lakay. Hindi mo papalan ti nyaman na makikita miti kumarem. Biag na dayta. Kasta ti kaya dang aramidan. No kasta, saan pa'y anagawid nila kay mo, mare? Ay, saan pa'y nga rod mare Brenda? Madanaganak. Sapay jak makontak ti cellphone na. Amangan ki din dandakasan na pasama kiti asawak. Jak pa'y kaya ti mabalo mare. Sanak pa'y nakasagana. Ha? Ay na, saan mat siguro, mare? At dala siguro nakataktakan na. Ala, sumrek ka nante. Ay na, nabanuga ka nagbiyahe. Ay na, agyaman naktada kayon. Ay nagdanag akiti husto, Berto. Ay, pasensya ata na eh. Awan signal ije lugar da ante. Ay, win. Isaw ni Antinilya. Ante, ni Tina. Makiinumak man, Berto. Sige, ipagpabalayo nante. Ni, kunak man nun ni auntie nati ti ayabam. Awan ni ante nate. Agsaki mo gayam. Iso nga ti ipag na ti inayabak. Ay, kasta aya. Ang akin lugan iti inusaryo ngay. Kay lugan ni Antinilya ah. Ha? Nagpintas mo ti lugan nan? Agbingay tayo ti trabaho, Tina. Di mo ipatrabaho abin kanyak tabakatakon. Diyak kaya ti mabanog. Ha? Agluto lang ti aramidak. Sikat aglaba ka nagdalos. Ay, wala ante. Basit la ti sweldo ka na kayo. Iso adi kag reklamo. Apay, saan nga imbaga ti asawam kan kadayta? Ni, saan mo't ante? Basta agluto lang ti aramidak ditoy.
nakita mo, di katulong da Maritina lakay. Why? So sila katulaw. Tadi alahas. Kan adda pa'y lugan na ko nama. Nakita jilugan na. Nginginain alugan day, jay. Mamanumot ti kasta. Katulaw. Di alahas. Kan nagpintas ti lugan na. Wan nga rod. How? Kan kasla dun niya mo ti panagsasauna. Kaslamot iso ti bus. Tadakkel ti buses na. Di mo pakibiyangan ng ida. Tanariga tayo makibibiyang. Kan di ka umapapal ka na kwada bakit? Masakit ti kabsat ni Antinilya bakit? Isa umapan mi kitaan. Kuyugag, tapno ada kadwana. Anya, aglangan ka man iti trabahom? Nakalibak. Talungal daw ti live ko. Ikuyog na kayo kung makadagiti anak ta. Ang madamot klase ti inauna nga anak ta. Nalaki, na kayo latan at mapanlakay. Ay sus, nalipatak mo ti cellphone ko. Agsublita iti balay. Anya, apay, amo ni bakat mo ti password ti cellphone mo? Awan password ti cellphone ko. Anya, ay sos delikado. Sabihan ta nga ron. Umanaw kayo! Awanan kayo iti bay! Lakay, agap apa dagiti agasawa. Bayam, ita Di ka makibibiyang ka na kwada. Nagalas na namin yun! Nabasa kami ng conversation niyo iti Ay. bakit sa kabit mo. Antem kong kunam ng kabit mo magaya. Ay, sos. Lakay, addan samot relasyon da pari Berto kanjay katulong da. Hindi ka makibibiyang dita. Lilaw da! Umay ka dito. Ta mga numakita da kang agsirsirip dita tawa. Napananda nga rudan, Maray. Pimanaw da na iti babae na. Ala, kasano kayo nga rudan kadagiti anak yaw? Di ka kadagdarom? Saanan? Basta ito na ti pagrabangan na kadagiti anak na. Ala, jakla impagarup ang maaramid ni Pari Berto ti kasdyan. Nagsakit, Mare! Nagsakit! Mala, sumrek kayo ka dagiti anak tabakay. Ah, akin balay iti daytoy lakay. Nag-cute mo din abalay. Saan unay adakkel? Ngam nagmayat ti pan nakaaramid na. Balay tayaw, bakay. Ha? Ay, di nakman rabakan inso. Anya abalay tayong ibagbagam. Kay umay. Balay tayo talaga. Magustom ka di mo ilaan. Launay Ngam, kasano anak kabalay tayo iti kastaw eh. Dito'y tinanapanan ti daduma aswil daw. Inlimod ko, tinaramid ka. Takayat ka sorpresaan. Anyan, jakla impagarup lakay. Ay na, nakasingsingpot ka talaga. Sorry lakay Pinagatapan ka iti madi. Impagarup ko no da babaim apangip-ipanam iti daduma asweldo. Ngam saan mo't gayam? Sorry, no inapapalak idi ni Maritina. Gaputa ka na yun arigaluan nila kay na. Ngam timot gayam babae na abak nang ti paggap-gapuan ti regregalo na kinibakit na. Sorry alakay, no imbagbagak nga imot ka. Bay-bay amon, dayta. Diya ngaming kayat ngagnanayon nga gababang tayaw. Ti kayak kao, ada bukod tayo abalay. Iso ngayong karigata nga inyornongan dayto ibakay. Jack may ladawan ti kinaragsak ko iti daydagundaway manang biyana. Pimanaw kami nga rod iti pagabangan may kat nagnaad kami iti balay may. Manipod mat idin awanan da magko iti kumarek tawan matan kontak may kadakwada. Kataging gaita, kasla Jack pay lapatyan nga dan bukod mi abalay. Nagtultuloy nga rod ti kinasingpat kan kinaimpad asawa. Kat makunak ang nagasatakan kwa na, ta nakasingsingpat nga asawa, kan ama dagiti anak ko. Alakastan, ti pagayam mo, Brenda. Makunak at talaga ang nagasat ka, takas kan nila kay mo tinagbalin nga asawam. Nagagat, kan nalaing nga agigam iti kwarta. Awan pa'y bisyo na, kasta at asawa,
Muna panunutan ti masakbayan ti pamilya na. Iso ako dos kadagiti asawa akas kanila kay mo. Ala papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Bagayam Brenda. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para iti script ti Pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagngina iti tonggal maysa.